Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. 22. hadis. An Abi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه رواه البخاري. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınan hadiste çındığında Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Silerden bir öňür namaz okugan namaz okuluçu jerinde bolar eken, daaratın sındırıp bolsa perişteler aga salavat aytıp duruşat. Salavat aytıp turat degenden maksat o Allah'ım anı keçirgin, o Allah'ım aga rayım kılgan degen duanı kılışat. İmam Bukhari rahimahullah rivayet kılgan hadis. Düşündürme: Bul cemaat namazdan aldın cekiyin namazdı kütüp oturuğunun fazileti, antikeni perişte oşol insanga Allah Ta'aladan istiğfar suraydı. Eğer daaratın sındırıp bolsa, kaysı bir insan üyünün daarat alıp, daaratты жақшы alıp meçitke çıksa, anın çıgıusun namaz gana çıkarsa, mındayça aytkanda meçitke kelip namazdı kütüp otursa, aga perişteleri salavat aytad. Mındayça aytkanda perişteler aga dua kılat, eğer al daarat avalında bolsa gana. Eğer bir adamdın daaratı sıngandan keyin meçitte oturusu durus, buga hiç kanday tıyığı jok, birok junup avalında meçitte oturgan bolboydu. Albette meçitte daarat menen oturgan жақшы faziletli sooptu amal ekenin hadisten bildik. Dağı bir suroo meçitte uktasa bolou, o meçitte uktasa bolot, buga hiç kanday şariatta tıyığı jok. Kebir sahabalar meçitte uktaşat ele, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alardı mından kaytargan emes. Hadisten alına turgan paydalar, birinci paydası hadis mağfirat jana rahmat sözleri menen bayandaldı. Mağfira keçirim jana rahma rayım kulu. Bul iki sözün arasındagı ayırma mağfira keçirүү, bul күнөөлөрдү жашыруу болот. Rahma rayım kulu bul köp жақшылык кылуу болот. Daaratты буза турган нерселер бар. Намаз окулуп болунгандан кийин эгер daarатын сындыра турган болсо, периштелердин ага кыла турган дуасынан куржалак калат. Ошол daarатты сындыра турган нерселердин бири бул желдин чыгуусу, жагымсыз жытты чыгарып коюусу периштелердин дуасынан куржалак калуусуна себеп болот. Кала берсе мечиттин ичинде жел чыгаруу бул мечитте какырык таштоодон да жаманыраак. Антикени bir адам какырыгын таштап койсо анын каффараты бар. Каффарат ошол какырыкты алып таштоо, бирок жел чыгаруунун каффараты жок. Бул хадисте жел чыгарса деп келди. Эми желден башкасын акылы бар инсан жасабайт да мечитте. Бул хадисте малам юхдис деп келди, daarатын сындырбаса деп. Ал эми башка bir хадистерде Mâlem yu'zi dep kelет. Ziyan berbesi dep kelет. Bir gana jel çıgarып emес, sözü menen, tili menen biröөнү sögüp, biröөгө kıykırıp, je biröөнү jakalap, je biröөнү urup, meçitte topolon kılıp, жаңжал kılıp, mına şunday kıla turgan bolsa, oşol insan periştelerden duasынан kurjalak kılgan bolot. Ekinci bir paydası dagı bul hadistin kebir paydalarынан jamaat namazga kızıktırуу бар. Antikeni adatta namazды kütүү jamaatта bolot. Jana ibadattardын meçitte atkaruu, ibadattарды meçitte atkaruu bul abzel amal ekeni. Bul maselede alımlar ortasında talaş tartış var. Kebir alımlar meçitte namaz oku farz deşet. Kebir alımlar sünnet dep aytışat. Kebir alımlar bolsa sunna muakkede dep aytışat. Albatta bul talaş tartıştan çıkıp ketүү üçün meçitte namaz oku kerek. Bir ereje var. Al-huruc min al-khilaf mustahab. Oşol talaş tartıştan çıgуу bul mustahab amallardan biri. Jana oşonday ele meçitke erте barуу bul faziletli amallardan biri. Bir kişi meçitke erте kelse birinci sapka jetişet. Birinci sapta ajır soop köp bolup sanalat. Ekinçiden takbiratul ihramga jetip kelgen bolot. Namazdı başından başlap okuyup degeni. Bul namazdagı birinci takbiratul ihram bul takbirlerden en abzeli. Takbiratul ihramga jetişse al munafıklıktan taza bolgan bolot. Hadiste kelet Kaysi bir kişi 40 gün takbiratul ihramga jetişip namaz okugan bolsa, al munafıklıktan amanda kılgan bolot deyilinет. Üçüncü bir paydası, kim meçitke erте çıksa azam menen ikamat ortasındagı duaga jetişken bolot, bul dua kabul bolot. Dördüncü paydası, jana imamga jakыныраак turat, jana namazdan aldыңкы sünnöttörдү okuyut. Bul sünnet namazlardı erterek hareket kılıp, uyda okup çıksa da bola beret. Beşinci paydası, jana meçitke şaşpay oor basırıktık menen kelүү. Kebirler meçitke keç kaldım dep çurkap bışıp, şaşıp bışıp kelet. Mınday avalda adamda tınçtık jok bolup kalat. Altıncı paydası, jana meçitke erте kelse Kur'an okuyut. Anan farz namazды okup, kийинки namazды kütüp oturat. Dagı bir masele, жетинчи bir paydası, namaz okugan jerinde oturusu kerekpi?
Kээ бир аалымдар ооба ошол намаз окуган жеринде дейишсе, ошол намаз окуган жеринде отурубуз керек дейишсе, кээ бир аалымдар жок, ошол мечитте турса, мындайча айтканда отурса болду, намаз окуп болуп Куран окуйбу же зикир кылабы маселе дейишкенин, намаз окуган жеринен жылбай кийинки намазды күтүү шарт эмес деп айтышат. Ушул сөз туурараак. Валлаху алам. Мечиттин ичинин кайсы жеринде отуруп да кийинки намазды күтсө боло берет. Валлаху алам. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.